زلفلاون بيداكي بروميير شونسون زهرة اللي كيستقراو الى قضية شحنظ. دونك باش كنزمر نتبع جيتارنون على موندون خمسة سنة كوارداج ان دومي طون بلو با وطالموندي خمسة ضدنون سور لا بروميير كازاكي تاريكي ملي في لي ديفيرون فيلون كوارداج ستوندار بريمات كسما ضدنون ديفور كوارداج ان دومي طون بلو با. Pour plus de détails, j'ai une vidéo qui explique les différentes façons d'accorder. Donc voilà, donc on va faire toujours comme d'habitude, je vais essayer de suivre la chanson pour repérer les différentes notes pour les débutants. C'est parti. Désolé, il n'y a pas de دعوة كده. Voilà, on a déjà نسيت نعاود لا بروميير بارتي كينا اون ديتاي. Voilà, donc c'est comme ici. Donc troisième case, troisième fil. ثوالي مستني افيد نمزوا سني واحد كان هذه تستخدم لي دونو تاكي ابا افيد وسين ماز داعود تنقز دنقزار تاكين. فوالا تاكي هادشي عايز تعاود اش كيسرح دونك هذا كيش une fois ça repère les différentes notes après que tu me tserh ماشي تطوح c'est pas la même façon. Allez, la cinquième. Voilà, donc la deuxième partie de la chanson est guide. Donc le premier fil, deuxième case. Après, juste après, deuxième fil, deuxième case. Donc deux fois premier fil, deuxième case. Après, une fois, deuxième fil, deuxième case. Voilà, la référence que je toujours. مثلا معاك ما داريش وداد نقبت لا نوطه كاع ذاكين داريش لا نوطه كاع ذاكين
dans le vide. Batterie axiale, appareil d'un xavagin, tremblé de notac. نتعز دعوة فوالا تساعد تخدم مع رابيتيتور باش توالي الريشامش. Donc je vais essayer de reprendre dans le même temps que Zohra. On va voir comment ça se passe. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre cette chanson. Et merci Zohra.